Еден од најпопуларните, најталентираните пејачи во регионот. Човекот кој што буквално ги преполнува салите за концерти ширум регионот. Човекот кој што е роден во Сплит и кој што го распродаде веќе првиот концерт кој што е закажан за 26 април во Македонската филхармонија. Веќе знаете за кого станува збор. Петар Грашо ова утро во Добро утро секое утро. Добро ти утро, Петар. Добро утро и хвала на позиву. Петар, како ти почнува тебе денот? Pa, imam neki svoj ritual koji me čini sretnim ujutro kad se probudim. Osim tih normalnih, klasičnih pranja zubi i sve što svi radimo, volim dvije stvari i to godinama radim. Hladan tuš, jako hladan tuš. Znači koliko god, ako je vani -5 i voda je mrzla, hladan tuš. Nekoliko minuta se tuširam hladnom vodom i dišem i to me pripremi i onda slijedi ljepši dio jutra, a to je kapućino. Kapućino, neka lagana muzika, neki mali mir, jedno 15-20 minuta volim pročitati novine, vidjeti naslove, ne ulazim baš sve, vidjeti naslove, vidjeti kako se kreće nešto u svijetu i onda krećemo u dan. Mailovi, sastanci, koncerti, prove, putovanje. Има ли разлика во утрото кога е работен ден и кога е викенд? Pa znaš kako, zapravo ono što je vama vikend, to je meni rabotan dan i obrnuto. Najčešće se koncerti svih muzičara na svijetu odvijaju četvrtak, petak, subota. Jel tako da to su dani kad sam ja uvijek zauzet, s tim da sam jako često zauzet i tijekom tjedna puno sviramo. Hvala Bogu. Ali nema neke velike razlike od tog samog početka jutra. Dakle, uvijek je buđenje, samo da nije odmah akcija. Treba mi 20 minuta mog vremena. I biramo neke, znaš, sa godinama već, iza mene 29 godina putovanja, sad već sam puno puta bio u svim gradovima i već znam gdje idem, znam u koje hotele želim spavati, kad dođem u hotel znam kako izgleda lobi, znam gdje je dobar kapućino, sve, znaš, tako da već neke konobare poznajem, tako da kod mene su zapravo vrlo slični rituali i kad je radni dan i kad nije. Така, Петар, пред 2 години започна едно ново поглавје во твојот живот со сопругата Хана, а веќе година и пол како што е родена нели малата Алба, па колку имаш време да се посветиш на татковството и да посветиш време на семејството? Koliko sam dobar tata, to treba pitati ipak moju familiju, a ne mene, ali oni kažu da sam jako dobar. Sasvim sigurno nisam sa djetetom onoliko koliko su neki tate koji imaju svoj fiksan posao, koji rade u istom gradu, bude se u 7, vraćaju se s posla u 3. Ja sam malo drugačiji tata, ali opet sa druge strane sam opet više sa svojim djetetom nego neko ko ide na brod 6 mjeseci ili neko ko ide na neki, ne znam, u Afriku raditi nešto ili u Ameriku, nebitno. Tako da provodimo dosta vremena zajedno. Sad dok je curica još, dok je Alba još mala, nema vrtića, nema nekih obaveza svakodnevnih, jako puno je putovala sa mnom, ona i Hana, tako da je Alba već sa 1,5 godina stvarno vidjela i dosta mojih koncerata i dosta hotela i dosta prekrasnih gradova. Trčala je po hotelima, voli putovat i drago mi je zapravo da nekako od malih nogu smo je postavili da je mobilna. A sad to polako će naravno sve ići na svoje i krenit će u vrtić za 1 dana, život će ići nekim svojim smjerom i ja ću biti tu maksimalno šta mogu. Budem kući često i uživam zapravo biti u nekakvom familijarnom okruženju, onda kad nisam u svom drugom okruženju, to su novinari, publika, stage-evi, putovanja. Tako da radim se povratku kući i dosta sam često s familijom. Алба веќе има година и половина. Како реагира на музиката на тата? A ona prije svega začuđujuće, zaista začuđujuće, rano je počela generalno reagirati na muziku i počela je pjevati melodije. Sa nekih 9 mjeseci, 10, kad je stvarno bila mala beba, poslije jedna melodija koja je Tonči Huljić, moj tast, napisao za nju i ona je to slušala i počela je to pjevušit kao mala beba. Mi smo pitali stručnjake da li je to uobičajeno da dijete počinje pjevati sve sa 9 mjeseci i rekli su da zaista nije, da dijete počinje pjevati sa 1,5, 2 dana. Tako da izgleda da zna pjevati, da će biti ne da će biti pjevačica, izgleda da će muzika biti u genima.
i da je u genima. A moje pjesme još nije toliko percipirala, voli fritulu ili je to onako veselo dječje, ali ono što moram reći da voli puno više od moje muzike, dok smo slušali YouTube. Ja ujutro pustim YouTube i pustim neke lagane playliste pop muzike strane i ona je to slušala, igrala se, međutim kada su krenuli Beatlesi, ona je stala. A Beatlesi su meni u srcu cijeli život najviše na svijetu, valjda je to ono genetski ima. I kad god je pjesma Beatlesa, kad vidi Lennona, kad vidi McCartneya, ona stane. Zašto je to tako, ne znam, ali to da dijete voli više Beatlesa nego mene, to mogu podnijeti, to mi je okej. Така се наближува и твојот роден ден, за неколку денови ќе го прославиш и својот 48 роден ден. Како ќе го прославиш роденденот? Rođendan ću proslaviti baš moj datum, rođendanski 19. mart ću proslaviti u krugu najbližih prijatelja u Zagrebu, jer 20. marta imam veliki koncert u jednom poznatom zagrebačkom kabare klubu velikom koji se zove Mint i zapravo to piše birthday koncert. To će biti koncert u kojem ćemo uživati. Doće svi moji prijatelji drugi, imat će veliki stol, gledat će mene kako sviram i nakon koncerta ću se pridružiti i popiti sa njima neki gin tonic. Znači, bit će sve šta volim, moji prijatelji i sviranje. A što si posakуваš za svojот 48. роден ден? Која е роденденската желба? Ništa više od ovoga što imam meni ne treba. Meni trebaju u životu ljudi oko mene da su zdravi i da su dobri. Moje dijete da je živo zdravo, moja familija, moja žena, moja familija i da sviram neke koncerte koje volim, kao što je koncert u klubu Mint koji sam rekao sad u Zagrebu ili kao što su koncerti koje imam u Skopju koje radimo sa Zagrebačkom filharmonijom. To je nešto što mi izuzetno radi. Pa Bože, sa Zagrebačkom, sa Skopskom, sa Makedonskom filharmonijom, pardon. I to je nešto što me jako raduje. Ги преполнуваш салите, првиот концерт е распродаден, има се уште карти за 27 април. Што очекуваш од концертот и за крај која е тајната на овој голем успех да се преполнуваат концертните сали? Idemo od kraja početi. Koja je tajna? Nema nikakvih tajni koje se kuhaju u nekim mračnim sobama, nego je tajna samo ta da radim s najboljim ljudima s kojima mogu raditi, da volim to što radim, da promišljam o tome što radim, a s druge strane da puštam srce, intuiciju, da kreiraju zajedno sa autorima s kojima radim već 29 godina, to su Tonči i Vjekoslava Huljić. Sve smo pjesme napisali mi. Znači nisam nikad išao u širinu i zato ljudi su nekako u meni prepoznaju, točno znaju što dobijaju. Ja sam autentičan i vjerujem da to kod mene nekako vole i te neke pjesme s kojima su odrastali ovih prvih 30 godina. A što se tiče samog Skopja, malo prije sam kazao u odgovoru, ja sam imao koncerte, isto bila su 3 dana filharmonije 2019. To je bila nekakva malo intimnija varijanta gdje sam bio ja, to je zapravo moja najdraža formacija svirke, gdje sam ja uz klavir i iza mene su 4 muzičara. I sviramo sve što nam taj tren padne na pamet, naravno od graše. I to je bila jedna divna atmosfera gdje su ljudi na pola koncerta se malo ustali, plesali, što nije baš tipično za salu filharmonije, ali i to je bilo divno. I onda sam razmišljao na koji način zapravo da napravim istu varijantu, ali da dignem još neki level up. I palo mi je na pamet da dovedem dio Makedonske filharmonije, da zajedno s nama na akustičnim instrumentima sviraju još neki 10-ak violina. I to će biti neki, ja bih kazao, akustik, pop, mediteranijan spektakl. Eto, tako bi to rekao. Вистинско уживање. Навистина ти благодарам за двојното време. Среќен да ти е роденденот и се гледаме на концерт на 26 и 27 април во Македонската филхармонија. Hvala vam najljepša, još jednom hvala što ste me pozvali i vidimo se na koncertima.